Sakaza toujours qu'on système jamais égalé ibihano by'igihugu rero cya leta zunze ubumwe za Amerika ku gisirikare cy'u Rwanda bikaba bikomeje kugenda bikomera cyane. Ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri mu butumwa butandukanye zikaba rero aribwo zigiye gusohoka zikava muri ubu butumwa bitewe rero na complexité y'amafaranga zitemerewe guhabwa. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda ibaha rero nyirabayazana. Igisirikare cy'u Rwanda kikaba kigomba kuva muri misiyo rero kirimo za maintenire z'amahoro rero mu bice bitandukanye, haba muri Sudani, haba muri Centrafrica ndetse no mu bindi bice, cyane yuko hari n'iziri muri Mozambique. Kugeza ubu ngubu rero biragoye kuba habaho transferi y'amafaranga mu buryo ubwo ari bwo bwose ku gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abakorana aferi n'iki gisirikare nabo bose bakaba bamaze guhagarika mesure financiere zibuza rero Kigali kwifashisha systeme Swift kugira ngo babashe kureminera abakontenja b'igisirikare cy'u Rwanda bari mu butumwa. Mode de paiement ikaba rero isaba yuko abasirikare banyura muri systeme bancaire, ndetse kugeza ubu ibintu nk'ibyo ngibyo bikaba biburutse kubera rero gukonvertisa amafaranga y'amadolari y'amanyamerika. Muri pratique rero bikaba bigaragara yuko bigoye muri Repubulika ya Centrafrica ndetse no mu bindi bice birimo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, aho kigomba kuva rero muri izi mission kubera ibihano. Drone zikomeje gufrapa rero ibice bitandukanye muri Rubaya, igisirikare cy'u Rwanda kigakomeza kuhagwa, ndetse ibi byose bikagenda byiyongera ku bikomeje kugenda bituma igisirikare cya Rwanda gihura n'akaga. Muri cadre ya sécurisation ya space aérienne rero protection n'ama installation stratégique rero akaba akomeje. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba kiri gukoresha rero aba expert aeronautique bagashyiraho operation de verification rero batangiye noneho gusibla mu buryo bukomeye rero ibice bitandukanye birimo igisirikare cy'u Rwanda, cyane yuko bakomeje kugenda bashiturwa n'ibitero biri guterwa n'igisirikare cy'u Rwanda muri Chopo. Rero kugeza ubu ngubu bakaba batangiye gukoresha ama dispositif akomeye ya radar zidetecta mu buryo buri direct rero ibitero bivuye ku gisirikare cy'u Rwanda. Ubuyobozi bw'igisirikare kandi bukaba busaba abaturage kugerageza gukomera ndetse no kwikomeza, kubera yuko ngo byanze bikunze ibikomeje kuba bishobora kuba birimo kugenda bibaderanja muri kariya gace ka Chopo, ariko barakomeza kugenda bakora iyo bwabaga mu rwego rwo guhagarika ibi bitero, kandi ngo bafite uburyo ndetse ngo banashoboye no kubihagarika. Iyi groupe y'aba-expert rero ikaba ikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo ibashe gusenyagura rero ibitero ibyo ari byo byose bigabwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Twabibutsa yuko kandi nanone abantu bagera kuri 200 aribo bamaze gupfira muri Bronma imaze kubera muri Rubaya. Kugeza ubu ngubu tukaba turi bukomeze kubakurikiranira gatanu ku kandi.